Henry le de em ki bru ki wa pendap do men sim ha gajing myong ngayong pi psagi gajinget ni ba ki bru yo wadap do men sim bakoi siao suk wo klam yi ka ktin kyong blai hawa yo snyao yi ka ktin kyong blai hi onggo yo yi gajinget na kata ka daw de psa no yi gajinget yong e but ki bru ku kenja do yin de lege penjot ki gajing long men sim yang ngabat yong pi kat wan ngot ki bru di yo yi ka sla perthai ki wa Chisin ke sengi de yin ki, de yo piwa, de im ke jinglong mensiu yang ki henry de ko wajit ki wo influence, emre ki lok ki wo kenjado, idang mani ki bru, amen, dang bon ke jing telot yang amen, how emi kita ki lok ki wo kenjado, ki ko jiato influence ki jing yang ayang pi, just yaw ha ki konsam la ki, para lok mo ki joong ngami ki lok nga, henry ngayo yang nganong ma ha te. Oh, praise the Lord. Miye gipi. Henry kawi kesngi leda continue pi ye selau gitu gilok. Iwo jia tok pil dong ngape. Keteman ka true be story ko be payong ihi kai gi. Henry I bon sin kam gi konsam la le percaya Henry ngayi nyam tu kesngi ong pi it's true ta. Leda ye ni base ha ka Bible le biblical yo ito leda ye selari wo ki kenja perthai yu jia tok penhap nak gi jinglong mensim yang e. Henry, lede em wani yu gi bru yang kenjam sim yu jiato. Tegi ke jinglong mensim yang e. Nago wi ke por ku level bi. Nago wi ke por ngam yu lu bi mensim. Ngam bi chuko kenjam mensim. But ki bru ku kenjado i lege bentot ki yu por chuko thong. Pada ke bentak ki was desnyau mau ong dewi kentien. Bentot ki hadu wo dir nak kepor. Kan wan ngot ki brujit ki wo enjoy chwa wo kini ke pertai. Angki dau poin por Henry. Kut nak kepor ki ong ki.